Lambi Ningtina Samson Bidhetuna Miam Nangahak Latana Lambi Tingwi Kongjang Sangshilib National Highway 137A Maya Lambi Ase Kumjali Singani Kulumdoyum Sung Kumjali Singani Kunmarida short term maintenance ko lupa lak humputaret henbagi senfam kai thoktuna Samson Loy Krahadi Hadib senfam ase Lamdam Labor Works Agency Amada Lambi Ase treatment and repair potholes ruts dip pace repair Taunanaba Lupa lak humputaret henbagi senfam ase kaitha kibne hari senfam ase kaitha khraw matung agency sin kumjal singani kunmari ki January tang kundagi thabak suba hawbaga loinana 2025 ki January tara mapan da thabak suba loisin ki hari harib thabak ase short term maintenance to National Highway 137A from 0 km to 15.35 km and from 30 km to 45 km for the year of 2023-24 under PWD Manipur NH Division 1 in the state of Manipur ki makha da subane nakalarom da kumjali singani kulumdoyam sung kunmari ki short term maintenance asigi thabak suba loiraba matungda amukhana short term maintenance to National Highway 137A from 0 km to 15.35 km and from 30 km to 45 km for the year of 2024-25 under PWD Manipur NH Division 1 in the state of Manipur ki makha Lupa crore ani henbagi senfam kaithoki balaikre masida natana job number RW ZHT NS 137A MN STMC 2024-25 ki makhada PWD na lupa crore ahum ga lakh kuntra mathoi ki senfam propose to matamda ministry na so senfam asimak ayawa pirakhi lambi asi ki akuratong semjin ba loikre amugana semjin na bagi approval pirak labsu lambi paring asigi mafam kyada akai ba saruk amade akut atong kya laibana miyam gi chatok chasin da khudong cha da bade adumak mayok nari